Hei tēnei mutunga wiki ka whakaōpiti atu rā te tini me te mano ki kaikohe mo te hui ahurei a Ngāpuhi. No tēnei rā tonu nei i tīmatae ngā mahi. Neke atu i te ono te kaupai heneti o te iwi o Ngāpuhi e noho ana ki waho ke o te whārua. Ina i roto i ngā tau e whā mai te tīmatanga o tēnei tūmomo huihuinga āiwi, hei hiki i te wairua o te whanaungatanga, kua kake ake anō hoki te auahatanga o ētahi atu mahi āiwi. Our Ngāpuhi artists range from the furthest in the north right down to the bottom of the South Island. It's a chance to bring their artwork home. Tērā anō te tūmana ko Ngāpuhi, te iwi tino nui o Aotearoa, he whā te kaumarima mano tāngata kata tū mai ki te whakanui I a rātou mahi. Art isn't just about performance and about kapahaka. Our traditions, our ancient traditions as Māori. Tāpiri atu ki tērā ko ngā mahi kapahaka, whakangahau, tainoa atu ki te whakanui a rātou toa mo te hākinakina. Ara he kaupapa hei whakanui nā Māori e kahana me ki te tutuki a rātou wawata, ki te whaina tapu ai o wera kua wehe atu. Getting what we're doing out to our people is also very important. Hei ngā rā whakata, ka kiteanga rōpū rongo nui whakatangitangi waiata, pēnei I a Sweet and Irie me a Nika Moa ki te whakangahau I te tini me te mano. He ta Gardner, te karere.